Mu gihugu cyanyuze mu mateka akomeye nk'u Rwanda, umutekano si impanuka ahubwo ni umusaruro w'imirimo ikomeye, discipline n'ubuyobozi bufite icyerekezo. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe abajenerali bakomeye bayoboye ingabo z'u Rwanda muri iki gihe. Tumenyeho byinshi kuri bo, aho baturutse, urugendo rwabo n'icyo byasabye ngo bagere ku rwego rwo hejuru mu gisirikare cy'u Rwanda. Njye tugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Kwibuka Ronje. Nimba uri mushya hano kanda subscribe, kuko utayikanze ntabwo wazigera wongera kunyumva. Uhawe ikaze. Ingabo z'u Rwanda RDF ni imwe mu nzego z'igihugu zizwiho kugira discipline, imyitwarire myiza n'ubushobozi bwo kurinda igihugu ndetse no gutanga amahoro mu mahanga. Ibyo byose bishingira ku buyobozi bukomeye, abayobozi bavuye kure bakagera kure. Reka duhere kuno munyabigwi General Mubaraka Muganga, akaba n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda RDF. General Mubaraka Muganga niwe uyobora ingabo z'u Rwanda muri rusange. Ntabwo yageze kuri uru rwego mu kanya gatoya, ahubwo yanyuze mu myanya itandukanye, ahabwa inshingano zigoye zimusaba ubushishozi, kwihangana ndetse no gufata ibyemezo bikomeye mu gihe gikomeye. Uyu mujenerali afite ibigwi bigiye bitandukanye, gusa bimwe muri byo azwiho gukomeza RDF nk'igisirikare cy'umwuga, kuyobora ingabo mu bihe by'umutekano muke mu karere, ndetse no guhagararira u Rwanda mu bufatanye mpuzamahanga mu bya gisirikare. Kugera ku ipeti rya generali bisaba imyaka myinshi y'akazi, amahugurwa menshi atandukanye, ndetse n'icyizere cyuzuye cy'ubuyobozi bukuru bw'igihugu. Generali Mubaraka Muganga ni urugero rw'uko ubwitange buruta amagambo. Undi munyabigwi wa kabiri bamwita Major General Vincent Kanyarundi, niwe uyobora ingabo z'u Rwanda ku butaka. Major Vincent Kanyarundi ayobora ingabo zirwanira ku butaka, hari nazo zigira akamaro gakomeye mu kurinda ubusugire bw'igihugu. Urugendo rwe kugira ngo abe generali yatangiye ari umusirikare usanzwe muto, agenda azamuka buhoro buhoro kubera ubushobozi bwe, discipline yari afite ndetse n'imyitwarire y'intangarugero ihambaye. Uyu mujenerali kandi afite ibigwi bihambaye kandi bitangaje, ari byo byo kuyobora no gutoza abasirikare ku rwego rwo hejuru, gufasha u Rwanda mu butumwa bwo kubungabunga amahoro mu hirya no hino, ndetse kandi no gukomeza kubaka ingabo zihora ziteguye kurusha izindi muri Afurika. Umunyabigwi wa gatatu bamwita Lieutenant General Jean-Jacques Mupenzi, niwe uyobora ingabo zirwanira mu kirere. Mu isi ya none intambara n'umutekano ntibigarukira ku butaka gusa. Lieutenant General Jean-Jacques Mupenzi ayobora igisirikare cy'ikirere, urwego rufite akamaro kanini mu mutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Bimwe mu byaranze uno mujenerali harimo amahugurwa akomeye yakoze mu bya aviation, guteza imbere ubushobozi bw'indege za gisirikare mu Rwanda, ndetse no gutoza abaderevu b'Abanyarwanda. Kugera kuri uru rwego bisaba ubwenge buhanitse, imyitozo ikomeye n'imyaka myinshi y'ubunararibonye mu kazi. Umunyabigwi wa kane bamwita Major General Dr. Ephraim Rurangwa, ushinzwe ubuzima mu gisirikare. Ingabo zikomeye ntizishingira gusa ku ntwaro, ahubwo zishingira no ku buzima bw'abasirikare bazo. Major General Dr. Ephraim Rurangwa ayobora serivisi z'ubuvuzi mu gisirikare cy'u Rwanda, ahuza ubumenyi bw'ubuganga n'imiyoborere ya gisirikare. Bimwe mu bigwi bye harimo guteza imbere ubuvuzi bw'abasirikare nyarwanda, kwita ku bari mu butumwa bw'amahoro hanze y'igihugu, ndetse no gutuma RDF igira ubuzima bukomeye nk'uko igira abasirikare bakomeye. Umunyabigwi wa gatanu bamwita Major General Alexis Kagame, General wa Reserve Force. Major General Alexis Kagame ayobora ingabo za Reserve ziteguye gutabara igihugu mu bihe byihariye. Ibigwi by'uno mujenerali harimo gutegura abasirikare be neza ba Reserve Force ku buryo bahora biteguye, gufasha mu mutekano n'ibiza bitandukanye, ndetse no gushyigikira RDF igihe bikenewe. Abajenerali bose uko ari batanu bahurira ku kintu kimwe gusa: nta n'umwe yavutse ari general. Byasabye imyaka myinshi, imyitwarire myiza, ndetse no gukorera igihugu batizigamye kugira ngo bagere ku iri peti rya general. Uyu munsi nibo nkingi z'umutekano w'u Rwanda, nibo bagena ibiba mu gisirikare cy'u Rwanda, nibo barema ingabo z'u Rwanda, nibo bapanga imipango yose yo gucunga umutekano w'igihugu kugira ngo umwanzi atagira ahaca yinjira. Noneho umusozo w'ikiganiro nabateguriye, niba wishimiye iyi documentary kanda subscribe, unasangiza abandi iyi nkuru yabubakiye igihugu umutekano.
Jya wakugezagaho iki kiganiro nitwa Kwibuka Ronje. Kanda subscribe kuko utayikanze ntabwo wazigera wongera kunyumva. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese.